tu lai ta a ibui pi jingo ong lung ding howeya kumkina election diji a hi SIR hi idabui pi jing pe o hi in hisenma bang chun tu hin alis ahung do ta in mi khan khan a hi hung su lo hi in mi khan khan awang hi phat a hung su hi ahung su wanga chu amin di lo a hi lo a hi le apa min di lo phone number di lo ai lo a hi le akum di lo address di lo ti ho hi online na beita na ki hial thai hi hichi online na beita na khel thai dinga chu ama sapena na voter id hi hichi hi phata phone number to na killing ngai hi masanga aadhar card to phone number killing ding akiti banga chu tu a hi voter id to na phone number chu akiling lo apai mon hi hichi na link te nga hi le iza kai name address en lang date of birth hona na khel nom ho zo si chu na khel thai ti na hi hichi a chu phone number chu hichi voter id to iti khel ding ham ti chu ama sapena in sei do hi in next video ting le voter id tha iti apply boarding ham ai lo hi le adang ho correction iti boarding ham ti ong chu aban abana in sei do hi in ama sapena hichi voter id to phone number hi iti link ding ham ti hi in sei do hi hichi masanga chon kachiner hi visit na borma sat pen a hi le subscribe na bol nai lo hi la subscribe na bol pen lang chule video hi like jong ni bol pin lang comment jong ni bol pin lang hello ho kom lu na thei ding in video hi share na thei channel ni share pi digin yem na kan he voter id to phone number chu iti killing ding ham ti chu phone screen langa ani ve taute voter id to phone number iti killing ding ham ti chu website na tu dai sei do hi in hichi ipat masangwa ka he sa anom khat chu hichi na body tinga hi le na koma na voter id to na aadhar card chu ni ki koi masat dingin timna kane na he aje chu epic number voter id epic number ti chu na voter id number hung ngai chading hi en aban le na aadhar card number jong chu a chaina lang le hung ngai chading hi hichi na dinga chun ama sa penin google search sa hin lo nen lang voter eci ki ti hi typing bolen lang ba click bol la chun hi hin voter.eci.gov.in ama sa pen na website ko hichi hi hitin hung mintin aban le chawa chun click bol la chun hitin interface hung mintin ama ho website sunga chun nahung lot ding hi aban le hichi na lot dinga hi le esiwa he login bol ngai ding hi in register na keyboard sa hi ale wang chu login na direct ana chi thei hi en da bol nai lawa hi le chunga sign up ki ti pen hi le khat na keyboard ngai en hi sign up na dinga hi click bol la chun hitin hung mintin na phone number a hi lawa hi le na email address captcha ti ho hi login tin so si chun type chai phat le phone number otp hung mintin OTP chulu la chun hichi app sunga chun na lut ki ting tin a he hichi register na ki bochai tinga hi le login na hin lut in lang aban le chiwa hin login na mobile number lut in lang aban le na mobile number chu na type chai phat le anuya captcha ki ti pen hi anuya ki ji pen image am pen ho chu phate ke cha in captcha ho enter bolen lang aban le request OTP bol la chun na hichi phone number na lut pe na chu OTP hung ding a he hichi phone number ako na chitin OTP hung mintin aban le OTP chu type min lang verified login bolen chen login aki verify ta in aban le chu hung lu nin lang hila chun hitin interface hung mintin hichi wa hi hoi lai pe na lu ding ha mi tia hi le nya khat kai to la chun chiwa hi hichi correction of interest kitin fill form it to get epic with update for replacement or marketing of PWD kiti chiwa he fill form 8 kiti lai pen hi si lai pen hi click na boarding he click bola che hiti interface ko maintain he chiwa he application for self ti chu nang wa adinga na bola hi le self chu na bol the hi mi adinga na bol pe hi le he chiwa other elector kiti pen hi select na boarding hi a hi in la to hi ke ading hi je chun he jo self pen hi inten chiwa hi epic number ti chu voter id a na voter number chu na type ngai he hichi na voter number chu chen type min lang submit na boarding he submit bola chun hitin interface ngo mintin awan le he chiwa he na min to na constituency to na state to na nu min ham na pa min ham pen chu chiwa he hung do ding ti na he apon in kya kari tel hung do ta in chiwa he okay bola chun hitin interface ngum kin intin hita interface ngum te nga hi le anoi pen correction of interest in exciting electoral role ki pen select na boarding he select bolen lang abale chiwa hin okay bolen
he cho ke bola chen hitin interface ngo maintain he chai vela chen sim su la chen state selection iza kai ho zo se he tai hungum ding hin chai next bolin lang hi la chun aban le hitin interface ngo maintain he chawa phone number he chawa tilung kisi ho la hin vela chen phone number adding hi chen phone number pe he select bolin lang aban he chawa he na phone number chu type na bola aban le chawa he next pen hi na mi a hi le aban na chal de tin a he aban le next bola chen he chawa he place hung ki tin he je place a he na ko pi na ham ai lo hai le na ko mi thang wa chun na ji ding tin a he chwa hen cho chan por jing ka tin aban le next bolin lang hi la chun he chawa hen send otp hin ticket ding tin he je send otp a he na bol send otp click na bola he le na phone number a he otp hung ding tin a he aban le cho hen enter captcha pen he phata enter captcha pen ang lu di tin a he captcha phata na type chai pha na hi le send otp pen he click bolin ti le otp khat na phone number a ko na chu otp hu kit ding he hi cho ti piung pen chu click bolin lang aban le preview and submit hi click bolin aban le chawa he election commission of india format hu maintain hi chawa he yema cha ha bo be se angai po en hi chawa he anui pen pen han vele chon e sign and submit ki khat maintain seven hi click bolin lang aban le chawa hen are you sure you want to submit this form there's in yes bola chon iten loading chong han hu maintain aban le hi tin interface hu maintain aban le chawa he enter your other number hu ki ding he hi chia he na other number enter na boarding he hi jina bo chai tinga hi le na other number to na phone number killing pe na otp khan hunding anu ya he enter your otp ki pe na na lu ding ti na he hi chiwa he na other ka to phone number khat jong a killing original hoi ter khat angai na he hi cho yo si juna type chai phat le chiwa he submit he click na boarding he submit the boarding le hi tin loading hum kin inten chom khat jo le he chiwa he acknowledgement khat hung maintain your application has been submitted successfully and generated reference number ki tin tin hi che pen hi nong na poi moding hi je chun screenshot ki bonin lang aban le download acknowledgement jong hi na ki download no ma hi le na ki download the hi na ki download nom long le okay hi bolen hi okay hi bola chun hi chiwa he na phone number chu killing tina hi ta na he hitia hi pha jong lu lo hi la minute nga sunga hoi mang si lo he la boy lo ke ya na voter id chu phone number to na killing thai tin a he video he nga dinga kana na sa he le ka video he line borin lang abole share na bon he chena share ni bor pidong team na kanen he ka video achai chen hin ro jau se chunga ki pa thu khain sein baba na jong ni vet pi je ding win team na kanen he ka ki pa e